अहानबदा हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउ पिजरी इरांगना अवाबा तारे हाइदुना केंद्रगी साखत थौरांगी थबक लेपे यादे हाइना एमएलए हाइखाम दिंगोन हाइख्रे खुरुमजरी Am-Istv पाउ पिजरी मिरेंग ताबी पुरमपु तराम नोक्चरी हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउ मियाम द पिजरी इरांगना अवाबा तारे हाइदुना केंद्र सिगी साखत थौरांगी थबक लेपे यादे हाइना सेगमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हाइखाम दिंगोना फोंदोक्रे वाफम असी अपुनबा खुरखुल नुपी साखत लूप ऑफिस अमदी अपुनबा खुरखुल इमा कैथेल नौना संगाबगी थौरमदा फोंदोखिबनी हाइखाम दिंगोना मखा तारदुना थोकलिबा लाना सिना मरम ओइरगा अवाबा तारे हाइदुना केंद्र सिगी साखत थौरांगी थबकती लेपे यादे ngasi miyamna mahakpu support tawbiriba asigumna makha tanasu support tawbiduna lamdamasigi saukhat thaurangda hena khumang chauchin ba segmai kendra ma ohelasi haiki slaughter house ma ko kungi oiba office ma haitare slaughter house veterinary department gi adumba han imphal west ki han office ma koi kulda asi pura ka hojik sangadri asi sangara gi certified to Ali fazana chief tawaka ka mayada piba healthy oiba adumba sado ko phangdoine ma tawna koi kokol sidegi puthokra ka da atoba to imphal west ki jaga sing ko piba ngamdine sida ta primary health center afam ju cha de dagi laiba jaga siga ju chenba sina maram morka da masi building oina tawna na bahai ko program ha pa ka ko tawna na ka na monari si na tana ayush ki oiba dispensary amasu atoba ma tamda koi si ko ko si jaga sina dai dai koi si nakan da sire koi sana na thawang tawga lei hai ni suina la na natakana covid na koi thengkhang kya da wa ma pitara ka su khunchire da khara ta wor su tawiru ba mayam di mai hoina na bahai ta koi punna pun bagi oi ba adum ba office in thamna na bai hone jari hai ni suina Manipuri mi painingai oiba maongda kang stikpudagi sandokpa dengue laina asidagi khara dorabasu ngakthuknana ba pandamda governor grievance redressal matter gi sarugam oina health department gi matter mideng makhada awareness piba lamsang lamjelama bhamo laikai basketball ground manaktagi lamthaduna chen bhokre environmentalist CI Joy Kumar Sharma na lusing ba miyoi mangana saba awareness piba lamsang lamjeladu advanced speciality hospital hari khagok makhong palace compound ge managing partner Dr. B Gokul Chandra Sharma na lamthaki Manipur gi Tampaki district manga fauduna chenga da lamsang lamjel lamthaba aduga mari lainana Dr. B Gokul Chandra Sharma na dengue laina dagi kharadu orabasu ngakthoknana ba wakhalonda sigumba awareness piba lamjel ama chenbasi yamna faba khongthang amani lamjel asi mai pakpa lamjel ama orasnu phongdoki Sigi ransi huji akoigi Manipur da maruena akoigi valley area da dengue si fazana sandorokpa dengue si noma kangdana sum sandorokpa misi mina yorokpa sina maram oiraga hairiba dengue si karino mataw karamna lakpano matam karamna thingadage haibisigi awareness pina nabagi damakta hairiba district manga si cover tawjabani aduga masisida makal makha ke agi tathok tasin haitare mayamda mit mai singnana ba karamna legedage adigi karamna ngakthokadage kang siktana na ba kari upai leibage haibane singbadugi maramda maroina haibaran si akoi pangthok sabne Thoromadu Gomari Lenana Lamchang Lamjela Sibulu Chingduna Chen Bayari by environmentalist Sauduri Mayum Joy Kumar Sharmana Dengue Laina Tingana Bahona Bada Department Kaktada in Tokpagi Muhutta Aiko Isana Isasu Kari Togdang Globo Yai Habadu Tiba Matam Oire Dengue Laina Kaya Sandorokli Basi the Ging Aktoknana Batampaki District Manga Fauduna Lamsang Lamjela Sichenduna Miamda Dengue Maramda awareness Piga the Ribani Numidangi Matamda Dengue Maramda Miamda Kangananaba Tongan Tongan the Thoram Singsu Pangtokani Haiki Hauji akhoi tumina leba yakta maramdi yamna sumba yamna dreaded disease dengue asi kamaina akhina fully eradicate to dege haba wafam si lakan thadi akhoi department khakta intokpa yaba nataba department amaki makhada leba health department ma pun chatliba akhoi gi kainosing akhoi national mission adu mai makhada leba district sing da leba mayam moi kharasina to yakta maramdi mipung khudimaki participation pun honamina bagi tangai phadabtu lakpadi akhoi maside hona daba yade haba wakhalon si tawkanda akhoi hariba si as a part of the governor grievance redressal matter haitare masi government gi Manipur government gi through the gi health department amsung national mission gi madugi miyang makhada under supervision of the hariba port asi makhada akhoi 5 district si valley gi district si chela ka campaign tobagi saru ama ojaba
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯇꯤꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯏꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ब्रेक की मतुंगदा मयाम मुका हन्ना तराम नोक्चरी लोनना मखाताबा पाउ फिजरी फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुरना सेमिलोन द मिपाल तांगदबा लमदम मसिगी मिफुंग खुदिमक सेंथोक लेना हिंगना पांदमदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा ngayopa chengum thaba amadi matam gi mahi marung sing lomi miyam da agriculture amadi horticulture department ka khusamnaduna पाइखतपा थबक थौरम सिंगी मनुंग चना फोक्स कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की लोमी चाम हेनबदा डिपार्टमेंट अनीगा खुसमनदुना निंगथम मरु मरांग यंथोखरे थौरमसदा फोक्स कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एंड लुकोय अमदे अतै थौमी सिंगना सरुग्याखी लोइसलपदा हाउजिक फावगी मरोइबा पाव अमुका हन्ना पिजरी इरांगना अवाबा तारे हाइदुना केंद्र की साखत थौरांगदी लेपयादे हाइना एमएलए हाइखाम दिंगोना हाइख्रे हाउजिक फावगी ओनेदी मणिपुरी पाव मतांग से लोइजरे मिरेंग ताबिरिबा पुनमक अमुका हन्ना खुरुमजरी